Ay layana sin mga umat Islam, ay layana Aidil Fitri mulia. Ay layana adlaw pagkuyag-kuyagan ta. Ay layana adlaw pagmaaf-maafan ta. Ang kabulan kita magpuasa, magsandal kita sin kanapsuhan. Ang kanayaw nato kalupahan, yan indah akan katusin Tuhan. Way miskin, way hidayahan, Sibu salida kita niyukatan. Ay layana sin mga umat Islam, ay layana Aidil Fitri mulia. Ay layana adlaw pagkuyag-kuyagan ta. Ay layana adlaw pagmaaf-maafan ta. Yarinain mga bangbang, karina kamu indaginis pagtian. Angkan kita niyo subay magkasilasa, 2 tahun kita way nakapaghaylaya. Sabab sin virus corona, abiyayaun syukur alhamdulillah. Ay layana sin mga umat Islam, ay layana Aidil Fitri mulia. Ay layana adlaw pagkuyag-kuyagan ta. Ay layana adlaw pagmaaf-maafan ta. Ay layana sin mga umat Islam, ay layana Aidil Fitri mulia. Ay layana adlaw pagkuyag-kuyagan ta. Ay layana adlaw pagmaaf-maafan ta. Assalamualaikum. Kami dari Six Brother Group ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.